si sa Santo Tomas. Meron na pala ang mga ti agpiyesta data kada nya na ganan Pedro ken ni Pablo hampay mga ni Santo Tomas sa balin to di piyesta tayo. Anya dagitay kung kunata yung anya dagitay kung kunata yung makmakan nga naangot ngam na imas. Durian nya bay. Amat atalangka ito jeto epekto ti langka into no nangangka agat anglit to nadadakkel ka anglit mo nga before na bang lumot durian damay sa nga napangkam di Davao nakasapsapa kam nga gimatang ti durian ije kwarto nga nagyanan may inkabil medya naangot na talaga nga naangot so nga ibawal da aeroplano nga ihan kerin da dapat ka ijay i-check in mo tapno nga maangot durian dete century egg naangot da dya mo yun da century egg na nakangingina tayo nangisit ngam na imas may sapay bangar amoy ti bangar nagsabong ti bangar nakangangot ngam kang kanan may di na naimas ti bunga na kasi dati kunana kasla kumamot dati maibasa tayo ti umuna maibasa ni Juan kuna ti Diyos inala ta libro kunana nasamit iti dilam ngam napait to ijay tiyan mo. Anya tibagbaga na dito eh. Nasamit. Ngam napait to ijay tiyan. Agkontra. Anya kontras nga ron ijay. Agkontrada. Ano na kita kasla kanya tayo. Iti inaldo panagbir tayo. Adda kontras. Uray ka no regregalwam ni bakit mo. Wano nilakay mo. Iti cake no birthday. Puyot-puyotan nyo mat. No, nasamit aji kahit niya. Ngam na di relasyon ka natamnay, haan na nga masupapakan. Gati lalaki ko baka dati mo na dati soldaw. Kabilmutan! Kapaya at atapon na mo na daibingbingayan na. Uwan, ikam tinaimas nga masigatan yung tinaimas nga masida, ngam kontras. Taapaya, agdatamnay na. Natamnay di relasyon ta adda madina. Pero kung natayo ore ka no tiles amin kada aircon tabalayo kada si kati mo na nga nag Christmas tree nakadekorarkan uray no na isimpamon aminen no di balay ka haan nga umuk ti ayat adda tamtamnay na no balbalik ka mo pay kayat ti agawid ta apaya hindi ka pala nakasangsang kasi mangsangpat ka kailan. Intong pumanaw ka papanam na di magamin makapudpud no talala kayo kasan dok narumwar maungtan numaladaw no sumangpot maungtan yak maammo no di na maammo ya kung kuna na da kontras mo lati pa nagbiag kala detay adda ka uray na pintas ti matang tayo no rinukar mo di unal nya napintas ko man kala ko maji dati ti pangarig na dati ye templo napintas ad templo idi na minsan na dunga nga aldaw jay maibasa tayo dagiti templo nagkakangina dagiti na ikabil ijay ngam narorod ni Apo Jesus apaya pinagbalin na nga umok ti man nanakaw mistake nga rod di purpose na han nga iso nagbalinan na taapaya paglakwandan Allah dagiti bilitulan kada pagaw kada nya dagiti tayo dagiti ilaklako na yun baka kada karnero inablablakan na nga pera paano taapaya nairanta nga lugar ti pagkaranagan ngam haan nga iso ti pakaramatan na iso nga adda kontras, iso nga narurod ni Apo. Jesus, kasto yung manitiyo mo na nga maibasa. Nasamit, ngam intunukwan, napait. Kasi may templo, di nakairantaan na pagkararagan, nagbalinan nga pagswit-switikan. Ginera na nga pagkararagan, nagbalinan nga umukti, kinaswitik. The same mo kanya tayo, yung nagtibalay, kore ka ta make up mo, Apo, pintas ka mo ta, Apo di kolor. Sabi na tikyo-tiksyo nga kasla sami-sami nga datul-datul-dat na nga kastan na di pa kahit aginawon ka puti kapintas na ngam inya nagyan na nga rodyo'y pusom. Una ba napintas anabiste magkakangina amin tabadong. Ngarumwar ka kakangina amin nga bag mo. Ngam anya nagyan na mo di pusom. Dahil jay mat kontras no dagduma jay na nagyan di bumburadyo. Dahil na pan naging gagatang nga nagpasuplay.
Awan inted na nga kwarta ko na dinawat na binilang na kanupay di suplina nga awang gayam kinita da di CCTV na pintas. Babae. Nukit kita haan na maaramid ka lang kung madi atap na diya. Amo ay so di segundo istorya diya mo na investigar. Segundo jay istoryada di jay reporter ka da dagi na biktima. Kaslamo nam na maunata na sexy na pintas na mga rod. Na mga rod diya. Lamag kan niya naglualo kayo nagimma kayo mo di simbahan piman dito. Opo, kas lang nga makabasag ti pinggan rimwar ka na eh. Kaya na mga rod ngam sa bali di aramid. Kas lamad laan kanya tayo. Kas di laan datayo mga tattao na isitwet tayo ibanghelyo, templo. Narurod niya po Jesus pinaksyat na dagiti madi. Kas di kanya tayo datayo mo ti templo ti Espiritu Santo. Datayo ti umok na. Ngam nadaddo mga rod, kontras na ibunyag kanya tayo niya. Nagkonfirma tayo, nagdagan nga daduma, nagkomunyon tayo, nagkonkonfesar tayo, ngam daduma, wan kristyano tayo, ngam DJ nagyan di kaunggan, nasamit anagan, kina kristyano, ngam DJ kababalin, napait. Naidya ti ibagbaga na magkanya tayo, no ni Apo Jesus, kumada tayo ti templo naman, datayo ti maawagan, we are the temple of the Holy Spirit, Christ is the head, iso na ti ulo, datayo ti bagina, the church, datayo ti simbaan. Kano daduma, marurudmot ani Apo Jesus, taapaya, na ka na ibunyag nga ti kina Kristiyano, ngam DJ, no kita di kaunggan na kinapait, apaya, maikontra nga rod, ija kina Kristiyano. Iso garod nga na ni Apo Jesus, no mabalbalin ka, paksyaten na kuma, no mabalbalin ka, dalusan na, ablatan na kuma, dagita imay nga kinaswitik, iti kaunggan tayo, DJ nga rod ti tartari gagayan na. Di dyan nga ruti panggap na, dito madalusan tayo. Kagapo matano, daduma ka mailawlawan tayo, daduma ka managbasol tayo, matanya nga rut, awan sir-serbi tayo, haan. Uray no, mailawlawan ka nagbasbasol, ulit-ulitan tayo. Tada ito'y may mangtid tinamnama kada tayo, uray mailawlawan tayo nagbasbasol, no di puso tayo, kayat tayo adalusan, kayat tayo papanawon dagitay agumumok a kinaswitik. Ti Diyos ay ayatin na tayo lang. Taapaya, datayo nga rin templo na maikadwa, na parswa tayo, we are created in the image and likeness of God. Kunana na dyan, na parswa tayo, akalang langana, na parswa tayo sigun iti pagayatan na. Dahil dyan ti kinaswerte tayo. Kano daddo mga rod ka di jay no daddo mga rod ka masayang di kinasamit ti kina Kristiyano tayo no daddo mga jay wagas ti panagbiag na pait inggit tangsi inggit managing bubukod manang gundaway hanaam mo ti agayat ti amuna kay iso na laengan ti kayat na kay iso na laeng ti mapagpabor maikontra iti kina Kristiyano napait kanya tayo dayjay iso nga kuna tayo uwan na bunyagan tayo uwan akaya tayo ti agbisti na pintas uwan na samit tayo ti imatang ti tao ngam no umay ni Apo Jesus ka baka ado ti saplitan na baka mabannog pa nga agsaplit ti kina ado ti kurang na gamday jay lata tilay laglagipan tayo ti mangted tinamnama kanya tayo iso dayjay no agbabawi tayo ay ayatin na tayo lata ni Apo Diyos. Nahangga pa'y nagbabawi, orayan nakalata nga mangdalos dahi nga puso. Kasta ti kalidad ni Apo Diyos, hanga kaslakan niya tayo nga tao, datay gabi nga tao ka, pinakawan mo nga na minsan, inulit na, pinakawan mo pa inulit na, maikalo ay po dam taulunan. Datayo gaming ka agsaltek, di ayat tayo agsaltek, di pasin, ngam ni Apo Diyos, niya mo man ya mo ano makasaula ko mamot kunana ko mapangkag pa rin tumang gisangot ti krus ka Apo nagbasolak man niya basol mo iso nga iso anak lang nakalansa kog tarang kan kunana ka ngam haan nga hanakas diyan ni Apo Dios hantay nga ipada iti limit ti puso ti tao iso na ka orayon nakalata uray pay maminribo nga agkamalika so nangarod tinang isuro kin ni Pedro mamin ano apakawan 7 times, 70 times. So natin ang ibaga na dyan hanga ni Pedro. Kada tayo nga rin magkakabsat, kasi di mata, dapat kumaaka, no nasamit, ijay ngiwat, kasi lati umuna nga maibasa, di panangkaan na di libro, aging gaji chan nasamit mat.
Alasam iti imatang ni tattao kini Apo Diyos, aging gadya kaunggan, makaayayo mat. No makaayayo ti rupam, kadagiti tattao, sapay kumata di kaunggan ka makaayayo mat. Anya tinamnama, uray pa'y no napait, ijam nag, or orayon nakalata. Ay, ayatin nakalata ni Apo Diyos. Anya tinamnamo tayo, haan na awan pilpilyon na ti panagayat ni Apo Diyos, nga uray no ko na tayo nga, na ilawlawan tayo, or orayon na tayo lata, nga agsublikan ko na. Dahita ti nagdumaan ti panagayat ti Diyos ken ti panagayat ti tao. Dahita ti pakaidumaan ti kalidad galad ti Diyos ken ti tao. Da tayo at the limit na no daduma isuna haan. Kada ito nga ti karit na gada tayo kakabsat. Nasamit tayo, ti kinakristyano tayo, templo na tayo, maagbalin ko mga aging gadya kaunggan, makaayayo, aging nga kumadya kaunggan, nasamit ko kay laeng nga kasla. Pero kung magunod tayo dato awang problema na kukuha na tayo ti Diyos tayo.